mei ni ni ania kum sang ni som panga atanga an man thin green LED sideya voin khan lai autonomous district council noya department sang te chuan Kaladan multimodal transit transport project kompui kama thingtriak zathum somruk le paruk an phun green LED sidei pola in khom toy thingphun na hmuna neya LADCA Chief Executive Member Puvi Zirsang chuan akum telin ramngo chereu nasal tuk kan torna chu azual chhozela nasazoka thingphuna enkol zui lama tranlak ani lo chuan kan ram chu hrom taka kan siam thuai don ani atia thingphuna enkol zui lama LADC in malana akalpui thin chu thillom tak ani rualin warzoka kalpui thunzom trulati thu soi CM chuan luitui akang chatna sa a nungcha chereu na sa a mi hringten kan dam kho chuana na kan ti tur kan ti tok lo na chu kan tuar chhomeka kan chevel boruak wong thaturin keimani thau kan poimo ani ati report alan danin green LADC dei hi kumsang ni som panga khan mantran ni in nikum khan thingtriak zathum le somriat phun ani a kumin hian zathum somruk paruk phun ni in green LADC dei thingphun te hi LADCA Environment Forest and Climate Change Department chuan ain kol zui na thokin thingtriak sang ni zali paruk phun to ani a heng zinga za somriat chu thatakin phunun ni in anung lo te chu ain kol zui tu ten thingtriak dangin an thlak thin green LADC dei ya hian CEM Chairman, Deputy Chairman le Executive Member te pon abika ruamhana thingtriak hi an phun